e ba jona fon na lo gbe te si men tele mi gbodun mi na holen do hwenu ye do nu eje ro to mi le yo fon gbe gan khubo mi na du le ton ho mi hewa lo bona khule mi le yo ta eton ha budie miat no menjele e homeon sin zan do khogbo no do damen gun sin agba sa feneon ye me bo me khwa ije ton teme le yo e na khododo se na mele yo minat no le ko jijan yin men do ka to ka ye wa do poropo lobo jijan yin bo ken do khode on bo beta e na si hodon do se na e me khwa ije ton e ne o do to mi ton fi yo ko no eni odi mi ko tun to e homen le wa gbon le jijan gbon le nu wa gbon ka je gbada dion bi dan do pe ton mi miat no menjele o benaho beten ko vi e ro linia do menjele mina so to horogbeta do poda e do to mi fi to horogbeta eni ona zangete bo na si ho o dalo ache pa o akwezi kana lido si ali ne kana logbon bo na o azoli no don pe di ovile o to mi ton menu ko inatin mira ho do ho eni onu wa mi ton ti mi ado pe ton mi ho de voler do mi si bo mina so bo so goran si amechele mi mile kudo le wenu si ado mi kudo nyonu zangbe ben avosun e me mi de din sin azantan aizen ko gbe miat no menjele sena gonu enion ebe azobi degbe egbe me menchele mi do sansan enion yeme ime bo yin senateur mo ino yoro ido me ene parti stalon e nedo yiwa sansan enion e kodo Joseph Jogbe nu po yoro hodo e no Elizabeth Poyon e de suwa yeme ime be tian bo na hodo do sena osin okonomele ene mi mo ne o Paul Honpe ya wala sanu ya yeme ime bo tian temetele Pascal ene kupa king yesu po do me do te do lo minat no amusu Bruno yesu po oboni yayin teme ye wa wole te wa gbon zan toka enion e jona ye ton lobo so jijan yin me ime bo ye tian hosu tian de me sin agba osa tian me ime lobo to gan tian podo me so teme le po bi huyo ye wa o zan enion do ji do chen ble hoden tubo ye do o wi wa e mentilem bo ye karo wi wa we yo ene Louis Vlavone lo Elizabeth Poyonen e bi o khoy sai no yo o iji kola oleo e bi o kho enion sa de men gon sin agba sa finen bo di jan yin no Elizabeth Poyon e we no a kholeji lo do fren le nu wa na yin gbon itubo me la ho sha lo toko do matun no menjele li asumi to gudo sin azaton gban go gbe o ejijan boko so se na sin kono ni da ya eni ogudu o sen eji na chichon lubo wazo doyo so se do o sen do gba sabe den to ton hon me la ho Dorothée so sakodo me lede temeten po igbese sen pon yo e wa de gbe nu se na sin kono eni odo menjele o sen so lubo na chichon dibo wa na khado to mi ton fiole so gbe podo sen do mi ton po pi mbo ho fo be ho ro po ele kunde o lo o ken le akunde ji lobo e na fesin yo le ko to gbon yo le eyan pe po mbo ho fo le jin e sena kodo yipo yeto mo koton wo ka so khole o centro gbasa na gbeton yo homo yi wa yo sha toko e ha gbeta e ji we centro do gbasa mi ton e cité doing beta teme e so do no mo koton sin o ye kame beta ken e do do apa ni hoyo bera ho e zonji lobo khabo de meton do le centro yin sena ton yo e na wa gbon le centro gbasa si senu yeten we le idogbon le ye talo we ma me gbon ye do enele bi hui do fren bo so khulin do shal toko eno eni jibo hakaka so ido hon o eklepo no minjele sen do gbasa mi ton e jo alo no o sena sin kono do minjele yime me hwa je ton enele egbon fere hun ye ni wa hilobo yin azo wa to de tin hon mera ho sha lo toko ezon hoji lobo khabodo gbe ton gbe ta ji cité do gbe ta ken teme ji ezon lobo anu loy le won lobo so se do to gan le won wo so se do no Elizabeth Poyon gbon yo e kha ene le bi hui kaka so idoro fine yo ye me wo yin se no yin to ten we le yo e wa kha nko iton Dorothée so sa tandin yamo ye me bo ji jan iro sen do gbasa bo azo ene yon e do bi hui kaka so ido e do ene gudo lo yo mera ho o sha toko e wa ro khote kote gudo yo yeme bo yin sénateur do mo ina no yoro din ye bi hwa lona le suti tengbe mo no mejele o enen gudo sen enion ye igbe na bo sen do gbasa do so gbeji yo
emanu yeme eko yi eko aton mi aro konu kun ene do mi na tno le mi na ho ni se fo de do ni soglo la men je wa ede ba ero ko ya ero togudo on le do ezon yeme ko nu kun ene we ple do fene ma yo ma ni onu do poropo iye ton le kaka so ido ye ka wa zo kaka so ido yo e wa so o gbeta e na no se na nu me menchele mi e so gbeta lo bo Patrice Talon e wa e so bo e na si hu no se na e me hwa ije ton e ni onu menchele mi e so Patrice Talon yo e na yin kan lo pa chenu se na yade ade e ni on ezan gete ro to mi ton fie bon Louis gbe onu vlavo no e inde me ngan ho wa idin cho Joseph jogbe nu wa yo e wa na bodo otu ton lo se na sin gon e ni o men e ni gudu me na gbe ilo bo na do gbe teme le yo Alassane se iduwe hon e wa na bodo fene o me e ma do fene a flafo me na yi azobo wa yo nyonu wa so do fene no e Adijatu Matisse e wa so do fene lo e na ho podo nu me na ho Alassane se idu azo na wiwa hon Patrice Talon e wa so e home e avevo so si azan izen go gbero khogbo nu bo se na eniyan e hodo wi ti to me yare are to otan yo e na si ho be azomo tintinu o to mi ton me tele mi Patrice Talon e do ho nu wa mi ton e na de fene yo mi na do o gbe tonu mi do e do ho bo Joseph jogbe de so e do ho mi aleko ajinu mi horevon mi atun do menjele mi na do hore voru mi do fi ho mi ado mi die we yin do menjele o ho da ho e na se ho je undo o to mele ton je mo so afon so ton ro de ro to de me hon o Canada sin to odion ye ho doro bene to mi ton fi me so ye wa bo yin azanga vo so sin azanto aton go gbe yo e we Canada sin ho ina so afon ton so ro te ro to mi ton fi yo e zan gete me ni wa mon koton e blo ro hin to gba saran pe kun do ho kan to mi ton po to de vo me pan e we blo nu mon koton de bo me boyin hoin to no pe nukundo howe kan Canada sin to opodo to de me pan o no o Anita Anand e horo friend e ti me podo menjele e vi no mi le su titamu titengbe asan e home ton de tin do e kle podo menjele beden to opodo Canada to opodo yon ye je ayo hun gan devoji ye je ale devoji no aro po defo be aso aro po defo be de tin do ne na blog bombo we boy na si huwa no kaka so yole na je tito yi sin tin do ko ra i hoho menji lo azinkan Canada ton wa hodoro beren to me ole tinwe nu mon koton tin bo tin gbede tin oyo le Olivier Miton le SEO le do dollar 5 mais attends Olivier attends $5 5 e mi lo bo wa fi din azon ropo bo ina so lo da lo beren to sinu ko ina so gben romo podo e ma ho me isi apa ko do mo me bi ho alona bo e mo no menjile hon beren to Miton podo Canada po ho ton vo din ton vo nu mi je ganji bo o kanchicha e lo to we ne le tentin na level do tin ho gan le ko de gben ho da ye ho ito wele yo ye na no le do ho ito no pe nu kundo to biton podo to le fo po howe o no e Corinne Amori Brunette e lo mo no wan mo koto sin do e ho e ti me podo menjele e o me do kan icha ero Canada podo benento pon tentin yo le nu kon igege na tin menji do gbata glo mo de nu ton nu ina nu yare yare bo to wele na to wa kozi kanali do nu kon ina tin na to enion o le na si huwa zoro to vile ugbon bo mi ro purupura ton nu blobo extend de kon e na blodo ganji yo no ikorin e dozugbe ho ne bi kwiji ayi na jayi yo ho ina do to wele pon tentin de jin nu kon igbe to ro po ton podo to pon azo ton po ina do ho enion to vi da vo to mi ole ina do ho enion do kanchicha le nu ko to bi wa diyan le hode bukun so de bo inando akwazin kanali do sin ho e inando no imbo ye da mere do me ho to gbasa pe nukun do akwazin kanali do horo to mi to fi me bo do tuton teme o ganto so poro nukun deji e si ho wa no mon koton sin teme po e lo bi hu do no wa mon koton sin o do no bo ye wa bo e blo no mon koton wa si ato wele ton ye so do jibo do khledo benjele kanchicha to wele ton e ba zo lo menchele mi hore vo aija ho mi na do dime mi na do benjele on lin to si mere se do le yi wa fi mo ramblo sin ta gbe avoson sin azan nengo gbe kaka so azan izengo gbe hun kaka wa egbe ne mentile mi azan roporopo atan enele na blo fi azo kige wa ina wa do hoyo hoin to e no pe nukundo o adama fia on lin to wo e wa belen to mi to me fi mentile mi bo mi la ho Gildas agankan e azogbetan agankan e azogbetan ro to mi to me fi yo e do e Jonathan le so titengi
gbe mera ho eyan hwanga so vi don Christopher Gwangbin Musa ewe wa to mi to fi àwọn ni si han to ne yo no pe nukun do atama fi àwọn ni to owó e wa to mi to fi ne na blogbon bo eyin soja àwọn ni ton le podo soja bi ni to ton po won bi do gloro po me bo wa zoro po idan si wo to no mo ko iwa le ye ijono ton gbon ne e na do idile ye han to owe le bo ti to me si ho to e ne na blogbon teme yo ye na to enele bi huin bo asi ha to ro ton eji bo do khosusurun to le won analo mende bo do ho le na si wo to nugbon yo e je ta me enele ji bi hui me chele ayiwa ho je so ta tagbe mi dogudo waye me chele mi eye mo idile bo jinja yin bo to ho e ba bi ro na jinja yin lo wa hon na lo mende ye me yan hwan gan teme ro be ni gbon ji file ye me yan hwan gan bo ko ido ho yin to eni lo bogo se on ni to me bo wa yo ye mo idile me chele mi bo si ho to nde hon ai hon yo me chele mi ye mo idelo lo bo na jinja yin ne kan blogbon bo ai ja kan tin do to wele tin na do ho itan ple ni o we ye me hwan gan teme bi ni to ton po on ni to ton po le ye wa jinja yin do so ye hon wa yin ne ai jinja itan ye ken do ndeti bo mi no blo to mi to fi be yoro Opération Mirador bo ne na blogbon bo black gbado bu awuro to me ajiji ho wa lanu do to vi o abi wa to me ajiji lo bu awu to vi ne le nu ne je be yoro terrorisme yo e na liza ha bo ti to me yin le yin ne bo yin Opération Mirador bo be ne to mi ton to bo ero nu kan ido en ani to mo mi na pon de o bo na si blo to mi to me ne kana blogbon cha hwan pa wele bo ina si ho wa zo dali enele nu ye do ho enele bi hui me me chele mi hun to we le tin ai na ja isi alin je wa yan ye to nu gege bo nu enele ito yo enazon bo nu kan yo enase hole tin deji mi se eneyo mi je mi sena o mi nat no benjele ho ton no le mi blo so mi de wa iro to mi to fi ho ye ho si anu so me ma blo so mi do ko ton bo mi so to pon la vegan enele bi ho ya so mi ni on godo se na wa so gbe ta ro benjele ti yo me na in ko me gan strata gan mi gle to ho gan ko mi to me le ole o to ho ro gbe ta ipele ro nu ko to bi ere po ina so nu ene on ti yo ya tan bo ja yi me chele mi e ya tan bo ja ide su ti tengbe do le se na dogbon ko ne nu yo o to te gba de afa ton jeji e to bi to me fi bo to clean bo e ron so ko me gan gbon bo to ho ro gbe ta we e we ka si fu so nu mo ko ton e we ipele ro nu fo podo bloc républicain po nen nu mo ko ton di adon ja kaka o mele je we me ye je we do to ho ro gbe ta ipele ro nu fo podo bloc républicain po ti yan ye ro ide le gbe si we da iyo ji ya de ma ro ile gbe si iyo ji e we so ti yan o ye me gege je we de su ti tengbe we je do fini bo iku supreme di yan e igban ton mo a ha mi de ton me do le na du ko me gan fi o mi igbe na ha mi de su ton me mi do le na du ko me gan fi o mi igbe na han yan fo ti bo me gege wa je we do ku supreme sin o ro gba saboro le pere pon so mi ko blo si an sun me yo e an le ko wa jiro hade me chele mi bo ye kan ho to le na si hu jinjan yin do to ro gba ta UPR ro di yan e de yo e na so o gleto ho gan temeten ko me gan po e de na son o afowo mi aro afo ne de vole tenten o ho le de jin o to ro gba ta o bi ro di yan e na so o afowo lo bo afo de kanton gbamo level do ho lo to me hon le na magbon temeten o me o kan ro fren Victor dasi adoron to da han ton le po na jinjan yin lo bo na kendo o honio ye dogbon de mi de mi se yo mi aleko wa lo na le do o gbe tonu mi to hori ro ho mi na don mi di me la ho betin ko vi mi do nu wa mi ton de ji no matin li politique bonu mon ko ton ro mi ahun yin pe pa ina ji o mi na ho do menjile mi do lindo e lo na so to ho do gbe ta dai lo mi na ho betin ko vi do mon do nu wa jin do to ho do gbe ta na no yin RPB to Khorogbeta horo di yo fugbe me e rodo Rassemblement du peuple béninois pour le développement hon pele Benin ville ton le na si huwa nu gbe bo nu kon ina tin do e de nen a ne gagbe bo ka ro to Khorogbeta mon ko ton na so me na hoti me ko do meji ni kon to mi nu gege tin bo e ko wa do kwe o me de ji bo ali gbon fi bi wa zo da horo nda gbe nen lo diyan ne kana blogbon bo mele na mo azo ne kana nu kon i kana tin eni o ezon town lo bo e de lo ti to me da horo to Khorogbeta ina zangete zande di si alinde chin to ti to me eneleon ne kana blogbon
bon vileo ina mo azo ton pe dio vi no me binado azo ye me no wa we pin si azo din le azo yan no eton le me to gudo eno kun si yanji e ka ron blo nu mo ko ton wo blo azo ko ton to fi bonu o ton pe dio vile mo azo ton boje iwaji ole e ma yon anjin do nu gege tin bo eno hen si to gudo wa fi nu ni le ka hen na blo fe ozogben ene mi no blo gun aliji be no ihonron do wezi vosi lo no tanu e dio tin e hen azo azo ko ton ya de ayi do to mi ton fin bol me no azo to temete na yi teme be na no ho nu mo ko donc le wa khoso dans le vent khodo ici mana le vent zan lo alimitan le di nous ko ine aiji donc pe vo mo azo bo mo kwedo ko meni aiji ndagbene lili da hora ko ine le ide do bo alite no mi de mi kana no me mi kana ho ple adio etime ko do meji le no hora de ni ko ha kan la be na ko ha to be na di lo me to hora gwetare bana zan geta bana dalo a khoso e do finen do nous ko ina tin e o mi blogbon le na yomen mi si ho so le lo te o donc pe di o file mo azo ina yomen le mi blogbon no ko ina tin ba ka zin kan kan li do e sin alinu e to horo gweta mon koton eran boto vina voro to me de tin on eneo era si hudalo ache kwa vina ho be tin ko vi e do enele bi hui soi do no wa ji metilemi bo eneo jije mina no pon e home lobona ko tabora ko je ena chen do po mi ton le o vina no benjele no wa mi ton e home ton mi so do te do fine e sana ho mo kakare vo de dia e so